Agaseke k'amakuru mu karere ngafunduriye muri Kongo Kinshasa. Kongo Kinshasa ni urya Ventura kuwa gatandatu byashyize umukono ku mahame ngenderwaho abiganisha ku masezerano n'amahoro bifashijwemo na guverinoma ya Katari. Mu isinywa ry'aya masezerano Kongo yari yagaruwe n'umwe nkuru ya perezida wa Kongo Tshisekedi mu biganiro by'amahoro bya Rwanda na Nairobi. Sumbu Sitamambo Ventura yagaruwe n'umunyamabanga uhoraho wayo Benjamin Bonima. Guverinoma ya Katari yagaruwe n'umunyamabanga wa leta w'Ubutegetsi bw'Abanyamahanga Dr. Mohamed bin Abdulaziz bin Saleh Al Khulaifi. Hari kandi n'abagariye ibihugu byakikiye ibiganiro nka Masudi Buros wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Minisitiri Dr. Vincent Biruta w'u Rwanda, intumwa Togo ya Komisiyo y'Umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Aya mahame agizwe n'ingingo nyamukuru 7 zikuye mu mpapuro 3 zose ziganisha gukemura amakimbirane muri Burasirazuba bwa Kongo guhera mu mizi yayo. Uhereye ku mahame rusange, impande zombi zemeje ko amahoro arambye ari umusingi ukomeye mu kubaka igihugu cyunze ubumwe giteye imbere kandi gitekaniye abaturage ba Kongo Kinshasa, hashingiwe ku itegeko nshinga rya Kongo hamwe n'umuryango w'ubumbye n'ibyemezo byawo, aya Afurika yunze ubumwe n'itegeko mpuzamahanga. Impande zombi zemeye gukemura amakimbirane umworo hagamijwe kurinda umutekano w'abanyekongo bose. Leta ya Kongo na Ventura byemeje gukorana n'imiryango mpuzamahanga niyo mu karere kugira ngo umutekano wa civil ubungwabungwe. Aya mahame anashyirwe mu bikorwa. Byemenejwe kandi gukemura amakimbirane binyuze mu nzira y'amahoro zishingiye kuri diplomasi n'ibiganiro, aho gukoresha imbaraga n'amagambo y'ubushotoranyi, hashingiwe ku myanzuro yafashwe n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uwa Afurika y'Amajyepfo SADC muri Gashyantare uyu mwaka. Impande zombi zemeje kwirengagiza hahise habe zigatangira urugendo rushya rw'ubwumvikane, kubana amahoro ndetse n'umutekano. Zemenejwe kandi kurandura amacakubiri mu gihugu, guteza imbere imibereho y'abaturage, bakarwanya imvugo zose zambura abantu umuntu hagamijwe kugera ku mahoro n'ubwiyunge. Leta ya Kongo na Ventura byemeje ko bishyigikiye ubusugire ndetse n'ubwigenge bwa Kongo Kinshasa, kandi ko bizubahiriza ibikubiye mu masezerano yo guhagarika imirwano yasinywe ku itariki 26 Mata uyu mwaka. Hari guhagarika imirwano burundu hashingiye ku kubaho n'umutekano n'ingenzi mu gutuma haboneka amahirwe menshi y'iterambere, imibereho y'abaturage igahinduka kandi ikiremwamuntu kikagira agaciro. Impande zombi zemeje kubahiriza ihagarikwa burundu ry'imirwano. Iyi ngingo isobanuye ko buri ruhande rugomba kwirinda kugoba ku rundi ibitero byo mu kirere, ibyo mu mazi, kwangiza imitungo, kwirinda imvugo z'urwango no kudafata ibindi bice kugira ngo ihagarikwa ry'imirwano ryubahirizwe uko bikwiriye. Leta ya Kongo na Ventura bemeye ko hazashyirwaho urwego ruzagena uko bizakorwa rukanagenzura niba byubahirizwa koko. Impande zombi ziyemeje kwirinda ibikorwa byose bishobora kubangamira ishyirwa mu bikorwa ry'ihagarikwa ry'imirwano. Hari ingamba zirema icyizere. Leta ya Kongo na Ventura byemeje gufata ingamba zituma abanyekongo bizera ko amahoro ashoboka, bikanareba mu buryo bwatuma habaho ibiganiro biganisha ku mahoro arambye. Impande zombi zashimangiye ko ingamba zirema icyizere zikwiye gushyirwa mu bikorwa bwangu, zigaragaza ko zagira uruhare rukomeye mu gutuma zizerana, ibiganiro by'amahoro bigakomeza. Izi ngamba zirimo gutegura uburyo bwo kurekura imfungwa zafashwe n'impande zombi, bushyigikiwe na komite mpuzamahanga y'umuryango Croix Rouge kandi bushingiye ku mategeko ya Kongo Kinshasa. Hari ugusubiza ubutegetsi bwa leta. Leta ya Kongo na Ventura byemeje ko gusubiza ubutegetsi bwa leta ya Kongo byafasha cyane mu gukemura impamvu z'amakimbirane binyuze mu masezerano y'amahoro. Byemeje gusubiza leta ibice byose by'igihugu ari ikintu cy'ingenzi kigomba kujya mu masezerano y'amahoro. Uburyo bizakorwamo n'ibyiciro byabyo bikazasobanurwa muri ayo masezerano. Hari ugucyura impunzi. Impande zirebwa n'aya mahame zemeye gufasha impunzi ziri mu mahanga ndetse n'izahungiye imbere mu gihugu gutaha mu mahoro ku bushake kandi mu buryo buzihesha agaciro, bikazakorwa hashingiwe ku itegeko mpuzamahanga ry'ubutabazi. Ku mpunzi ziba mu mahanga amasobanuro ko zacyurwa hashingiwe ku masezerano ya Kongo n'ishami HCR byagiranye n'ibihugu bizicumbikiye. Uruhande rwa MONUSCO n'inzego z'akarere, Leta ya Kongo na Ventura byemeje kurinda, gufasha ndetse no gushyigikira ibikorwa byo kurinda abasivile no guhagarika imirwano zifashijwemo n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bwa Loni MONUSCO ndetse n'inzego z'akarere cyane cyane urwego rw'ubugenzuzi ruzashyirwaho hashingiwe kuri ayo mahame. Hari amasezerano y'amahoro. Impande zombi zemeje ko amasezerano y'amahoro ari ngombwa kugira ngo haboneke umutekano, iterambere rirambye, imibereho y'abaturage ibe myiza, uburenganzira bw'abanyekongo bubungwabungwe, impunzi zitaye mu buryo buzihesha agaciro mu gihe hakemurwa amakimbirane guhera mu mizi yayo. Zemeye gushyira mu bikorwa aya mahame kuva gitangazwa tariki ya 19 Nyakanga cyangwa se bitarenze iminsi 10 nyuma yo kuyashyiraho umukono. Leta ya Kongo na Ventura byemeje gutangira ibiganiro byimbitse bitarenze iminsi 10 nyuma yo gushyira mu bikorwa aya mahame nk'uko bigaragara mu itangazo ry'aya mahame. Ibi biganiro bizagirana n'amasezerano y'u Rwanda rwagiranye na Kongo Washington hari mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu. Impande zombi zumvikanye ko ibiganiro bigana ku masezerano y'afatika bikwiye kuba inshingano kandi bigashingira ku bufatanye n'intego z'ubwumvikane ku buryo azasinywa nyuma y'iminsi 7 ariko bitarenze iminsi 10 kuva bitangiye. Nararanganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Uganda. Abanyamakuru bashyize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe cyagura Batarias Bobo we n'umunyapolitiki utabona ubutegetsi bwa Uganda agicegetse ku magambo yavuzwe na Jean Mpozikene Rugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa perezida Museveni, uherutse kuvuga ko umunyapolitiki ari umurundi atari umunya-Uganda. Muhoza usanzwe ari umuhungu wa perezida Museveni yise cyagura nyewe batavuga n'ubutegetsi bwa se umunyamahanga mu butumwa aheruka gutangaza ku rubuga rwa X. Yagize ati Kabobe nk'uko kunze kumwita si umunya-Uganda no Murundi. Jenerali Mpozikene Rugaba maze igihe yigamba ko zata muri yombi cyaguranye kamuha isomo yunzemo ati tuzamwigishiriza Uruganda mu ndake. Uyu jenerali se wa mbere uvuze ko Bobo inakomoka mu Burundi kuko na Frank Gashumba kuri abanya-Uganda
afite inkomoko mu Rwanda amaze yavuga ko afite ibihamya by'ukuri umunyapolitiki akomoka i Burundi muri 2023 ubwo Gashumba ari kuri televiziyo NBS yaravuze ati abantu benshi biyita Abaganda ariko bamwe muri bo sibo nka Cyaguye ndabizi ko afite inkomoko mu Burundi ndetse akaba ari umurundi 100%. Kugeza ubu Bobo ntabwo arasubiza ku byatangajwe na muke wa General Muhozi gusa umunyapolitiki akanabona umuhanzi inshuro nyinshi yakunze kuvuga ko akomoka mu bwoko bw'Abaganda. Bwana Cyaguye utavuga n'ubutegetsi bwa Museveni akunze kwibasirwa na General Muhozi ariko umusirikare mukuru aherutse kuvuga ko icyo bapfa ari amafaranga yamuguruje niyamwishyura. Mu njyabihe zinyuranye Muhozi yakunze kwerekana ko Bobo ufatwa nk'uhangayikishije ubutegetsi bwa Perezida Museveni ari bo bamuremye bagamije gucamo ibice abarwanya ubutegetsi bafite imbaraga nk'aba Dr. Kiza Besigye. Hari umusesenguzi wa politiki muri Uganda wese kuvuga ko uwakabaye ihangana na Perezida Museveni ari Besigye kuri ubufunzwe utazajya mu matora umwaka utaha, ahamya ko bandi ari abantu babashonje bishakira karimu wabaha icyo kurya baceceka. Agaseke k'amakuru mu Karere ngafunikire muri Kenya abanyamakuru bakojeje ba muri no barandika marazwe komisiyo yigenga y'amatora muri Kenya maze iminsi mike kizwe na Perezida William Ruto yatangaje ko bamaze kwakira ubusabe bw'abasaba ko abadepite bane bavanwa mu nteko ishinga amategeko ngo bari ku buryo butemewe. Perezida w'iyi komisiyo itavuga rumwe yatangaje ko abanyakenya bafite uburenganzira bwo gusaba ko abadepite batowe binyuranye n'itegeko nshinga bayaguzwa kandi ngo bazabisuzuma nibasanga amategeko abyemera abadepite bane basohoke mu nteko. Hari abaturage mu karere ka North Menti bamaze iminsi bandika basaba ko abadepite bahagarariye mu nteko ishinga amategeko yirukanwa ngo babona tuze inshingano bamutoreye, ndetse uyu ngo yanatoye yemeza ko umwana wabo Rigati Gachagua yeguzwa ku mwanya wa vice perezida, anatora yemeza ko imisoro izamuka ngo ntakwiye guhagararira abantu n'igisambo cy'ingufu. Igihe imikono ya ngombwa abo baturage bayuzuye umudepite bashinja kutabagarira neza yakwisanga yasohotse mu nteko ishinga amategeko. Hagati ariko Senateri Samson Cherage uhagarariye intara n'andi muri Sena ya Kenya yarwamenye David Maraga wahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga watangije urubuga rusaba inkunga ngo zibamaze ku mwanya wa perezida mu matora 2027. Uyu senateri uzwiho kuzagunyuma Perezida Ruto yavuze ko yakunze kugira inama abanyapolitiki ko bagira neza batagufasha gukina politike iyo ukeneye wicara bashoboye kwiyamamaza bakakuyobora. Muri Kenya ibikorwa byo kwiyamamaza ku mukandida ku mwanya wa perezida make ashoboka bitwara ngo ni miliyari 7 z'amashiringi. David Maraga yigeze kuvuga ko nta mbaraga z'umufuka afite zatuma babasha ibikorwa byo kwiyamamaza agasanga abikora ari uko bagira neza bamuhuhiyemo. Uyu senateri Samson Cherage avuga ko ari abantu bashaka kujya muri politiki batabasha no kuvana imodoka zo mu magaraje agasanga ari ugukinira ku baturage ba Kenya mu kwifatira mu gahanga wahoze ari perezida w'urukiko rw'ikirenga. Uyu senateri yibajije niba David Maraga ashaka amafaranga cyangwa se ashaka ubutegetsi ngo kwiye kumenya icyo ashaka abantu bakamenya ko bamufasha atiriwe yanduranya. Mu makuru mpuzamahanga bwire ko Donald Trump, Xi Jinping, Vladimir Putin bashobora guhurira mu Bushinwa mu kwizihiza imyaka 80 ishize Buyapani butsinzwe mu ntambara ya kabiri y'isi mu birori bizabera mu Bushinwa mu kwezi kwa 9 y'umwaka. Biramutse bibaye n'ubwa mbere byabaye mu mateka ko abategetsi bakomeye bahura uko ari batatu icyarimwe. Perezida Putin yemeje ubutumire bwa mugenzi we w'Ubushinwa nyuma y'uko Xi Jinping yarifashije n'Abarusiya mu kwizihiza umunsi w'intsinzi. Ni urugamba batsinze mu Budage bw'Abanazi mu ntambara ya kabiri y'isi. Icyakora umuvugizi w'ibiro bya perezida w'Urusiya Dmitry Peskov yavuze ko nta kirenze yatangaza kuri ayo makuru, aho yagize ati byuko guhura ntabyo nzi. Yavuga ko byavuze ko abategetsi bose bashobora kubyaza umusaruro icyo gikorwa hanyuma bagahura bakaganira ku bibazo bitandukanye ubusanzwe batajya bumvikanaho. Muri Kamena umwaka Trump yatangaje ko mugenzi we w'Ubushinwa yamutumiye we n'umugore Melania Trump. Trump yavuze ko Perezida Jinping yabatumiye gusura Ubushinwa ndetse agaragaza ko bagiranye ikiganiro kiza kuri telefone kibanze mu guteza imbere ubucuruzi. Abahanga bagaragaza ko nibura muko bibaye abategetsi b'ibihugu by'ibihanganye ku isi bagahura bashobora kuganira ku ngingo nyinshi nko guhagarika intambara y'Ukraine, ibijyanye n'ubucuruzi n'izindi ngingo bidakunda kwemeranyaho. Trump yarutse gutangaza ko zongera imisoro ikagera ku 100% ku bafatanyabikorwa b'Uburusiya mu gihe nta ntambwe iganisha guhagarika intambara muri Ukraine yaba batewe iminsi 50 iri imbere. Uretse Uburusiya, Trump yatangije intambara y'ubucuruzi ku Bushinwa bituma ibihugu byombi bishyiraho imisoro yo hejuru ku bicuruzwa biva mu gihugu kimwe byinjira mu kindi kugeza ubwo imisoro yageze ku 125%. Ubwo kandi leta ya Colombia yavuze ko abakozi 18 bari bahize mu kirombe gicukurwamo zahabu cyo mu Majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'icyo gihugu bakamara amasaha 18 batabaye n'abakora ibikorwa by'ubutabazi bwihuse. Ibiro ntaramakuru AFP byatangaje ko abacukuzi bari bahize mu icyo kirombe El Minon mu karere ka Antioquia kuwa kane nyuma y'uko ibikoresho binaniwe gukora nyuma y'igikorwa cy'ubutabazi cyamaze amasaha 12. Abo bakozi bose bameze neza nk'uko ikigo cya Colombia cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro cyabivuze mu ibara bandikiye leta. Umuyobozi w'umujyi wa Remedios yavuze ko bigaragara icyo kirombe nta ruhushya cyari gifite rwo gucukurwamo. Minisitiri w'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro n'ingufu z'amashanyarazi wa Colombia yavuze ko igikorwa cyo gutabara abacukuzi cyarangiye mu gatoya saa 9 z'ijoro kuwa gatanu. Video y'icyo gikorwa cy'ubutabazi igaragaza abagenzi b'abacukuzi bakoma amashyi ndetse bavugira hejuru mu byishimo ubwo abacukuzi bazamukaga bava mu icyo kirombe. Yererasi mu Marine uhagarariye ishyamwe ry'abacukuzi ryo muri ako gace yabwiye AFP ko kunanirwa gukora kw'imashini
kwatumye inyubako irinda inkangu y'irima ifunga inzira y'ibanze iva muri icyo kirombe. Byabaye ngombwa ko abacukuzi bari bahize mu kirombe bahabwa umwuka wo guhumeka oxygene unyujijwe mu mpombo mu gihe bari bategereje gutabarwa nk'uko radiyo muri ako gace yitwa ibiki yabitangaje. Ikigo ANM cyasohoye itangazo kivuga ko abacukuzi b'amabuye y'agaciro bakwiye kwirinda ibikorwa by'ubucukuzi binyuranyije n'amategeko bishyira mu kaga ubuzima n'umutekano w'ababikora ndetse bikagira n'ingaruka ku mutungo kamere w'igihugu no mu bidukikije. Impanuka zo mu bucukuzi si ikintu kidasanzwe muri Colombia ndetse abantu barirwa muri za mirongo bazipfiriye mu myaka ya vuba ngaho ishize. Nsoza mabwira ko Perezida Amerika Donald Trump yereza umunyemari Rupert Murdoch wa Wall Street Journal ayobora kubwa amakuru yamije mu nkuru iki gitangazamakuru cyanditse ivuga ko uyu Perezida wa Amerika yohereje ibaruwa yifuriza isabukuru nziza Jeffrey Epstein. Iyi nkuru ivuga ko ubwo butumwa Trump yabwohereje 2023 Trump yavuze ko ari ukumuharabika ko ibyo bitigeze bibaho. Trump yatanze ikirego ku itariki ya 18 Nyakanga mu rukiko rwo muri Florida haregwa barimo Murdoch, News Corps, Don Jones n'abanyamakuru babiri ba Wall Street Journal. Mu nyandiko yanyuze ku rubuga yashinze Truth Social, Trump yakomeje agira ati ntegereje kubona Rupert Murdoch mu rukiko mu kirego munamurezemo we n'igitangazamakuru cye cy'umwana cya Wall Street Journal bizaba ari ibintu by'ingenzi cyane kumubona. Mu nkuru icyo gitangazamakuru yasohotse ku itariki ya 17 ukwezi igaragaza ko umwana Jeffrey Epstein yoherejwe mu isabukuru y'amavuko y'imyaka 53 hagaragaye mu rwandiko rwe rw'izina rya Donald Trump ndetse no mu mukono we ariko ari muri igishushanyo cy'umugore wambaye ubusa. Jeffrey Epstein yari umunyemari watawe muri 2019 akurikiranyweho ibyaha bikomeye birimo gucuruza abana bato hagambiriwe kubashora mu bikorwa by'ubusambanyi abifashijwemo na Ghislaine Maxwell. Bigeze gukundana nawe waje gukatirwa igihano cy'igifungo cy'imyaka 20. Epstein yapfiriye muri gereza nyuma y'ukwezi vuba ko yiyahuye, gusa benshi baracyemeza ko yishwe kugira ngo hatagira amabanga amuvamo. Impamvu nuko Epstein yari inshuti y'abanyapolitike, abategetsi bakomeye ndetse n'abanyemari benshi bigova ko bari muri Donald Trump. Ishusho bivuga ko yagaragaye mu rwandiko rwa Trump igaragaza igice cy'amabere y'umugore ndetse n'ijambo Donald ryari ryanditse mu myanya y'ibanga y'uwo mugore rizengurutswe n'amagambo isabukuru nziza kandi buri munsi kuri wowe ujye ubirinde ibanga ridasanzwe. Icyakora Trump yarabihakanye nyuma y'iyo nkuru yagize ati nabwiye Rupert Murdoch ko ayo makuru atariyo ariko birenga wasohora inkuru, niyo mpamvu ngiye guhangana nawe mu nkiko. Muri iyi minsi Trump ari ku gitutu gikomeye, benshi bagaragaza ko nawe ashobora kuba yaragize uruhare mu byaha Epstein yahamijwe. Kugira ngo hoshe iyo gitutu yasabye Minisitiri w'Ubutabera wa Amerika Pam Bondi gusaba urukiko gushyira ahagaragara inyandiko zose z'ibanga bikura abaturage mu rujijo. Impamvu nuko abaturage batekereza ko Trump na mugenzi we bagerageje guhisha amakuru y'ingenzi kuri Jeffrey Epstein, cyane cyane ko yaba yaragize uruhare mu byaha Epstein yahamijwe. Trump yabisabye yuko Minisitiri w'Ubutabera yari yavuze ko nta zindi nyandiko zijyanye na Epstein izongera gushyirwa ahagaragara, bituma abaturage bakeka byinshi. Uru rwandiko ruvuga ko urwa Trump ni rumwe muri nyinshi zakusanijwe na Ghislaine Maxwell wari inshuti magara Epstein ku munsi w'isabukuru y'imyaka 50.